Shalom, salam mencuah-cuah man banta kerina perpeloni Tuhan, bagepe kesusnakam serayan Tuhan, sir sikap guna ngelakan kata di bata. Jumpa kita ibas renungan guna wari peringatan Tuhan Yesus nangki ke surga, guna tanggal 14 Mei 2026. OP kita ngoge kata di bata, sejari palas renungan ta, mari perleberas kita ertoto, toto kita. Oh Tuhan di bata Bapa kami, kamu kapsi pegeluhkan kami anak-anak du. Ibas pak seenda ersura-sura kami guna tole petangkas du sura-surandu, gelaatan kami geluh bagi peratendu. Ajari kami Bapa, gelah ngasup kape ngangkai katandu enda, jenari atan kami, guna berita man kawas kemuhen, bagi teman sekelewat kami. Karena surah-surandu ibas gelar Kristus Yesus kami toto dengan erna leman bandu. Amin. Kekalian Tuhan, mari sioge dage kata dibata jadi palas renungan ta si buat ibas Injil Yohanes bindu 6 ayat 60 suku ayat 65. Kata na bagenda, kata si mereka kegeluhan si rasa lalap. Megi kata Yesus teram ajar-ajar Yesus ngerana nina. Pengajaran na enda mesrasa. Ise ngasup megi kenca. Amin na lagi alit sinurikan caman bana. Ita Yesus makan teram kalak jungut-jungut karena ia. Makan nina man kalak tondel kinukurndu megi pengajaranku enda. Kukan dia adi idahdu anak manusia, sira isurga nari mulih kenangki ku ingan nandube. Ingatlah, si pegeluhkan manusia kesah di bata kap. Gegah manusia lah bolit ertina. Kata singgo ku katakan man bandu rena ibas kesah di bata nari. Kata si mereka kegeluhan man bandu. Tapi piga-piga ibas kamla tu. Tentang nanari nggo ito Yesus, ise pagin sila te manbana, cana ise sindayakan ia. Tole ni na Yesus, perbahan si kukatakan man bandu, ise pelabo bancindahi aku, adilakin ipasikap Bapa dalan manbana gunandahi aku. Secenda kata dibata si jadi palas renungan ta, alu tema anak manusia, mulihkan nangkih ke surga. Kekalian Tuhan adi isungkun kita apa ingeriah nukurta ngalo-ngalo kritikan entah pujian secara manusiawi jujur kita tentu riahan dengan murahan siakap ngalo-ngalo pujian nasangken kritikan bagepe adi isuruh kita milih misalnya teta berkat kusada ingan lit dua dalan. Sada dalanay majile terangka. Sada nari dalanay ceda. Batu na kegalangan. Melalaka becek na. Bicara lebih deher arak dalan si ceda ugapa riahan ngesiakap. Arak dalan si majile. Adi si tari kubas kegeluhan kini teken. Ibas nalankan kata di bata. Si gampang-gampang ia lah siakap dali. Tapi ading kong berat. Ngo kabar tentangan ras dirita. Hobi ta, kebiasaan ta. Pasti bergumul ngenda kita. Contoh. Man kala si maduit. Isingatkan karena tutus ke gereja. Lengakak na masalah. Rajin dengai ia. Tapi adinggo isingatkan karena mere guna aksi kasih apa ika mere dalam rangka persembahan si galang-galang ia enggola na ya je adi si meriah-meriah daya kap na rajin ia tapi adinggo kenca berlawanan ras dirina mundur ia. Litkang kalak si bagai sekelewat du. Kai dage si harus si bahan. Gelah secara total ukur ta
ngikutkan Tuhan. Dengan tutus minateta berubah. Guna jadi pengikut Kristus si setia. Maka mari perlebe si pabagas si pengangkan ta. Si jadi palas renungan ta sendah. Injil Yohanes pindho 6 enda. Maka karena respon jelma sinterem nandangi pengajaran Tuhan Yesus. Ijakan ca ilakokan Tuhan Yesus mujizat. Mereman lebih 5.000 kalak. Terem na kalak sindarami ia. Maka terjadi mau percakapan kalak sinterem eras Tuhan Yesus. Ije ia te Yesus maka ikut-ikut kalak ia. Kita tanda-tanda senggat singgo ibahadna. Ate Yesus lamin bagi terjang roti sebesur jenari meliheka kalak sinterem darami ia. Tapi idarami kala emin roti tape pangan si mereken kegeluhan si tutuh sila keri-kerin. Maka itu riken Yesus mo. Maka ia makap roti kegeluhan. Tujuan Yesus negaskan ca emkap. Maka manusia lamin terjeng pengakap pangan si perlu emkap pangan jasmani. Sebab adi pangan jasmani, kenti si ngenca mengenyangkan, kenti si ngenca memuaskan. Tapi manusia perlu roti kegeluhan. Makap si renai bas di batanari, sinusur ibas surga nari. Maka nina Yesus, ise rendahi aku, lanai ia melihe. Ise tekman bangku, lanai ia muas. Adisyoge ayat 35. Yohanes bindu 6 enda. Artinya Yesus ngatakan maka ia makap dalan keselamatan. Ia makap dalan menuju Bapa. Semakanina tole ise mandagingku dengan nginem darahku yang gelor kitekan aku ayat 56. Pengajaran si mama ngati kalak sinter mengalo kenca. Sebab pemahaman pak si secara harafiah. Mendaging ningene. Ya, daging Yesus. Minum darahna. Rikutkan aturan undang-undang kalau jauh dipantang minum darah. Di syoge kape imamat 10 pitu ayat 10 se-10 sada. Laban si minum darah. Maka sulit kelakap jelma sinterem ngalokan pengajaran Yesus. Sebab pemahaman nanandangi undang-undang Taurat. Nggo kitik-kitik nari iajarkan manbana. Gela olah minum darah. Ban masera yakap nangalokan capiah nina. Ayat 60. Pengajaran enda maserakel. Ise ngasup magi kenca. Adibas terjemahan bahasa Indonesia katakan perkataan ini keras. Siapakah sanggup mendengarkannya? Kata keras ijenda bahasa Yunani skleros. Artinya keras tapi berat. Enda ngatakan maka pengajaran Yesus lah teralokan. Cana arah respon enda terida. Di terjeng ngidah-ngidah. Ras ngena nami mujizat. Gid krina jelma sinterme. Tapi guna 100% dengan ngikutkan Yesus selaku Tuhan. Maserat engakapna. Yesus mata si Iteh na semakanina tondal kinukur do magi pengajaran ku enda. Jenari tersingat ia karena anak manusia sirah isurga nari. Mulihkan tangkihku inganna. Enda mengarahku dirina si isuru dibata ku doni enda. Jenari mulihkan nangkih kaku ingan nandupe. Enda me si peringeti kita ibaswari enda. Wari kenangkihan Yesus ke surga. Ate Tuhan Yesus ngatakan camaka ia re ibas dibata nari. Cana mulihkan ku dibata. Enda tentu arkaitan raskinata kuga Yesus itulak ipersokan ras idayakan ajar-ajarna sendiri padahal ia re ibas dibatanari. Tole ninaka Yesus si pegeluhkan manusia kesah dibata kap. Erti nagaga manusia arbatas. Ya. Maka manusia harus tetap arnalem kutuan dibata. Sebab labo banci ise pengangkai di bata.
Tapi kesah si badia ningatkan, ngajari, ras nampati, gelakala si tetap setia, kini teken. Alu kata si deban, Tuhan Yesus negaskan, maka manusia terkelin, labo arah usaha na jine, tapi arah perkuah ate di bata, arah pemere di bata. Konteks na pa sa surat Injil Yohanes enda itulis, guna menangkis ajaran-ajaran sesat, sinulak maka Yesus Tuhan. Wujud di bata, si roh kudoni. Lenga-denga ka, prinsip-prinsip kalak sinteram kalak cahudi. Si ngatakan maka, alundalankan undang-undang ngenca maka, banci terkelin. Maka kalimat Yesus banci katakan sada pedagasan. Maka ia kap wujud di bata si jadi manusia. Si reinkarnasi. Semakanina ise pela bebancin dahi aku adilakin ipasikap bapa dalan man bana gunan dahi aku. Maka kaidage pesan man banta arapala serenungan ta kekelini Tuhan arapala sot bahta enda teridah mo. Maka bagi kalak sinteram sindarami Yesus guna ngidah mujizat. Gendua ripe enteram kanga kalak Kristen sing ikutkan Tuhan guna darami mujizat. Guna darami kerian ukur, darami kecocokan. Tapi adingo berbenturan rasura-surana, berbenturan ras kepentingan pribadina. Enggo mundur teratur. Enda nuduhkan maka memang ngikutkan Tuhan elo gampang. Jalan mengikut Tuhan bukan jalan bebas hambatan. Lid kalak Kristen pindah-pindah gereja lalap dahinna. La cocok naria kap na je pindah kaku joh. Joh kape dilakabo cocok pindah ka. Maka begina ka kesaksin kalak jolit sinotoken gelak banci malam pinakit kuje kaya. Maka pindah ka gerejana. Ini adijah sembuh aku bas pinakit kunina. Padahal peristiwa kematian Yesus ija kire-kire rumah pertoton Tuhan merigat. Nuduhkan maka simbol jarak antara imam simbelin ras umat ngolan elit. Ya. Isepe banci langsung ertoto ku Tuhan. Isepe banci dilo Tuhan Bapa. Labo enda bagi tutur kita kalak karo adi bapanta erbapa ya. Kita ngorbulang labage. Di bata bapa man kerina kalak situ. Jana kerinang kita ngasup dengan atan ertoto mindo langsung man bana. Jadi labo kita kentoto sianua maka malam naring lang. Yesus ngo keke. Ngo terberita ara ajar-ajarna singgo ngida ia mulihkan. Cenari mulihkan ma ia ku ingan nasi mulia. Kenangkihan Yesus isaksi kena ajar-ajar. Banci siyoge bas Lukas bindu 24 ayat 50 seku 50 sada. Markus bindu 16 ayat 10 siwa. Bagepe perbanan rasul-rasul sada ayat siwa 10 sada. Kerina kesaksian ajar-ajar. Singidah secara langsung Yesus nangki ku surga. Tapi terem dengar ngekalak meragukan ia Tuhan. Meragukan maka ia kap diri dibatasi mewujud bali ras manusia. Gelah manusia lambia rembak ras ia. Adi doni enda ngajari kita sibuk darami erta-ertan tapi roti dalam tanda kutip si pesenangkan kita sesaat. Yesus ngajarkan kita gelah darami roti kegeluhan, roti hidup. Maka banci katakan firman Tuhan. Jenari dalankan kata di bata. Pengajaran Yesus ianggap keras pak sesi. Semaka mundur teratur jelma sinteram dai. Ayat 66 katakan maka enteram kalak nadingkan ia. Lanai ikutkan na Yesus. Enda nuduhkan penulakan. Itulah kalak dai me kebenaran siturikan Yesus. Sebab yakap na Yesus terjang pembuat mujizat labo Tuhan. Tapi lihat kange si tetap setia. Ya,
Sila nadingkan Yesus emang ajar-ajar si 10 dua. Nuduhkan maka, kalak singgit tetap setia ngikutkan Tuhan adalah orang-orang pilihan Tuhan. Bagi seleksi alam, siapa yang terkuat akan bertahan. Bas argini teken pebage, siapa yang paling kuat iman percayanya, pasti sanggup tetap bertahan dalam iman. Maka beruntung kam. Adik engkau kam puluhan tahun jadi kalak Kristen, tetap ngasup setia. Teruslah setia. Pengajaran Yesus si keras ni nakalak dai. Si tuhuna ay paskal bagi tambar si pagit. Nanam na ngenengen capagit tapi kasiat na kita perlu. Ngikutkan pengajaran Tuhan Yesus mawon mesra siakap. Contoh ibas nalankan kebujuran di tengah pergumulan kebutuhan-kebutuhan ekonomi. Ya, juk mau kita tetap setia ku gereja sementara bahan sindai ku cuma, bahan sindai erbinaga, tanggung buai ndai dat untung. Piga-piga waris si lewat mentas kami arah rumah perpulungan, muat melayani kurunggun tetangga. Idah kami pak sanan jemur pinang iya. Ngidah ayona, tekel kami lenga boy ridi-ridi Uis nape, uis rumah denga. Berarti labotin aku gereja. Sebab engkau jam nakin atur nangko benakan kebatin. Memang dube pelabo ya aktif gereja. Rukur kami giat naring ya cari makane. Ku pajak pagi lar ngadi-ngadi. Ku jumaka la latih-latih. Tapi bagi-bagi kangen lalap geluh na. Lu kidahkan bayak-bayak pe. Waktu ras kesempatan tak guna rendahi Tuhan. Labo lalap lit. Maka ulah sia-siakan. Talit gay dahando teman si bagai. La manusia ne. Ya, tetaplah tutus. Guna ngikutkan Tuhan. Sebab ibas Tuhan. Lit serpang pula. Nandangi kerina pergumulan ta. Ngikutkan Tuhan. Labo memang jadi jaminan. Maka geluh ta jore naring. Jenari bayak kita. Buai ertata. Lah bagai. Tapi bas kerina perbebentai pagagahina kita. Ibrena kita kepentaran. Ibela na kita ibas kerina situasi sebab ia kuasa. Pas bagi kesaksian pemazmur si jadi. Ogenta. Mazmur 2 ayat 4 siwa. Mazmur enda iperkirakan. Itulis Raja Daud. Ije tangka situri karena belina kuasa Tuhan. Te ia maka Tuhan yang bisa. Tuhan yang menjadi pembela. Ngalakan kalak si jahat. Sama biar kalak si jahat. Tuhan kape sinangkuhkan raja. Situ maka raja emo simbol perlindungan nandangi rakyat. Si Pak Sesiem kap bangsa Israel. Maka bas engkau itangkuhkan na raja. Tandana bangsa Israel ngolit sing lindungi sa. Jana Tuhan jadi bapa man raja Te pemazmur maka Tuhan tetap nemani raja si ilantik na. Semakala mungkin bangsa-bangsa si deban. Engkarnapkan bangsa Israel. Sedekah bangsa gelum biar ras perkemalangan mandibata. Dage ketulin Tuhan ibaswari enda. Si peringeti me kenangkihan Yesus ku surga. Kencaa 40 wari yang gokeke basi matenari. Ia nangki ku surga guna nikapkan ingan kap man banta kalak situ. Kenangkihan Yesus ku surga. Enda nuduhkan maka kuasa nala terbatas. Ya. Zanah, ia nangki ku surga. Labo ngatakan sa maka kita, lanai, rindung bagi manuk la rindung lang. Labo tanda kesirangan, labo tanda perpisahan. So, kanca ia nangki ku surga, nusur kap kesah si badia. Kuda nampati kita tetap teras nalankan kata dibata. Maka gelah kesah si badia tading ibas pusuta, tetaplah ertoto. Sikapkan waktu khusus gunar toto tetap warina. Apaika ibas perapekan doa si benakan wari enda. Teluari pagi kita perapekan doa. Cenari pitu wari ka pekan doa. Jadi genep pagi 10 wari. Kita ikut muat bagin ibas gerakan GBKP ertoto. 10 wari GBKP ertoto.
Alu bagai kita pe naik kelas secara kini teken, rengasup na ngalakan perbeben, rengasup na dalankan singena ate di bata. Jenari reh dewasa na ngalakan sila bagi ukur. Tugas tegen 2 hari ibas ni mai keren Tuhan si pedua kalikan. Maka mencidakan, maka kini rajaan surga jadi peraya kenta. Semaka terida arah kepatuhan ta, kesetiaan ta, pengharapan taman Tuhan. Kekalian Tuhan, selamat peringati wari kenangkian Yesus ke surga. Yesus nangki ke surga, kita pe pagi ke surga. Amin. Tuhan pengasuh kita dalankan kata naras kita retoto, toto kita. Ibas kam nari o Tuhan. Kata simpagagehi ukuras kini tekan kami. Pengasup dage kami Bapa gela tetap setia. Ibas dalankan pengajaran du. Amin gia berlawanan rasura-sura daging kami, kepentingan kami, hobi kami, ras kebiasaan kami. Tapi ajarilah kami tetap setia. Ajar kami menyangkal diri Tuhan. Gelah kaisi jadi peratendu, MC jadi utama ibas geluk kami. Ibas gelar Kristus Yesus kami rena leman bandu. Amin.